Hallo a tutti, benvenuti al Minisguard ed oggi siamo a Sevgein, in beach idyllic sur Jon, ed in beach non chiede da in nausch. Nausch sta si forza declarante che se vengono lutgaders nominai, più exakt lutgaders can guadagnare in kranz. Più di sasos perché chi va oggi, i va pels fegers, i va pels couches de lucia a pel resgem. Ad oggi lassen se ve co vegns insomma in lutgader in nausch, c'è trovi per suenter. Ed in che fiuga floma per quel sport da lutga sta den quella casa che ho, al Simon, ella 10 giorni a fare piccola assis sono sport da lutga. Giancarlo, noi abbiamo usato in mia camera. C'è il nausch cloma siete di. Allora Simon? Al Simon vive per sport da lutga, a cui vesi in specialmente qui entra in sua camera, che è l'impi museum. Che vado in una box da pausa, ni da fare raclette. So wenn es schon un biada con le luces. C'è qualcosa per esempio con questa schina Quai magaia? Achmen in una frasta, scottels grons in ciupi. Et questo wenn in da alti via punkt. Mit in la luce. Simon de co ridnes tot quorden. Allora quel de prende casa regordiences delle luces. Quiteu no alti bi et luina de me con io vai per spede di luchargi da coi scoia motivazione me. A coltivare le sluches, stan si trenesces lo caudina sil lech. Na, cortin. En cortin? Da? Lo mainza a trenaus. So venza? Gut, lo mainza. Da. Os veni serius. Aber was, die Boris geben, not trenainza. Wie ist el trampolin? Aha, c'est il trampolin. Da? Mainza via trena? So venza? Lutga è per Simon bumo in sport, ma buon in una vera passiun. Io per incontro hai grandi idee di lutga. Denton, come es fras più veis, vedeva schon magari de se dominia. Tu fai un trick, come c'è, cosa ci passa? Ik hou de was en dien de kou. Ah, das ist bunt. Questo non stregno. Denton, trenare quasi il trampolino è il principio buono in drecc. Trenament. Per cui, accompagnando oso Simon, traina in drecc trenament sil resgem. Stregno. A tocken, ma reinsa, co al sport der lutga funktioniert zum exakt. Al sport della lutga saudet la cultura svizra, a quai vem festival. Minche 3 ans dat la fiesta della lutga federala, la pli grande fiesta della Svizra. Ma l'admira in tec pli exact. Per insomma saver lutga trova ils plats con ils rodials de resgem. Die arbuats tocken 15 ans, an quals in diameter de 8 meters. Die juniors e juvenils 10 tocca 12 meters, a tie las concurrenzas nationales per cresci, scola fiesta federala, an quels 14 meters. Al tita lutga ha mincin de fa plirs combats. A savess giai, la fiesta federala vegna ginculces acnes couches de lutga. Hai dat adina cerca 100 novas che prenden lulau. Dapi en seconds ons dat die couches clares o stires. Adina quel dels lutgaders che ha il nom che pliena vona l'alfabet ha de prendere las couches clares. Se las couches sesen, vai lu una gara curta vona il bei, a lu el resgem. Agli arbiter controllesce una gara las couches. Sco sende respect dat els lutgaders al mon. A lu ciappen els in lauter. Se tot è in ordine dat gli arbiter al bien per entscheiver il combat. A ja mitjega 3 arbiters. In el resgem, a 2 cameren di meisa a jure del combat.
Els meren d'entre auter con bain e bi che els omens combatten, meren che els se tenen vit les regles, per exempel che els fetchen mal de bugen in l'auter, ed els meren si lura. Che els carschi quats in a ronda silmeins 2 minutes, che els giuvenils silmeins 4 minutes. A guadagnà guadagna quel che vende better d'un plaun lauter a schaia che la gioiala de lez è per grande part el resgem. Alla fin diano els lutgaders puspei a dia cun da al maun, a quel che ha guadagnau fa giù l'auter el resgem del dies. Quel che ha so enter 6 combats ne tier la fiasta federala, so enter 8 als blibi a punts a guadagnau. A tier la fiasta federala, a motir lezza a il meier al reg. El so vegn al bia in taur, ni tons de nes co quel vala. Lutgaders can fare buoni risultati nella fiasta gronda survegnen crans de ruver. Nos essenos a Flem el resgem del club de Uschia Flem. E se mer vis in quels nausch skeu, so vegna schon in tec tema. L'Unione vegniva fundata dal 1948 e ombrots 238 members, da quai circa 30 fonds. Da banchins va a fare la lutga, è naturalmente fed important da se scaldà. A dati de se scaldà Simone, c'è in esercizi che sto facendo vol venir ferm lutgader. Da. Janin? Kins war si al Kopfstand, also der waren sie da was du, aber ella el dies les quais hast un botto keine plancheu. A cui bien per la tatona. Per Gensel? Da. Lu mera che ti fas che center, un prova da fa center. Quai non ci vedi schon in bain. Se scaldà ai mai sta il mio. Ma come vogliamo fare els quels esercicis? Bussi buten. Ja et na. Also minche tanda ja einfach schletz dies elu si becco si lega da fare, aber ja fa trotzdem budgentai. Nicht ungern. Also es gibt Teile, die machen wir weniger gern, weil sie halt auch strenger sind und dann hat man sie auch nicht so gerne. Aber es gibt auch Teilübungen, die man gerne macht und die auch streng sind. So, was sono pinaus per ihr fare la lutga. Mense? Nein. Ich komme 5 Stunden in Trenament Techniken. Das müssen sie trennen Couches. Ok, lo mense. Encula caucia, e lo vai wieder prender tricks. Simon muss uns 3 tricks insieme con suo collega Gelia. Also im primo so il curt, sind tu des curts e alti al lev. Seconde ist jetzt ein bien romansch und fußstich. Kan prim, während sie also 3 in Konter, que der Versuch war in Pass. Allora mettono si gerade in la camera. Adesso è un intierz trick, Janin. Een hüfter. Also los jaren sie al braccio. Se niester der Versuch. Allora van sie na schirka. Os sausch che funziona. Ma avant che man senza il resgem fa la lutga, lei on fa integ als profis quai. Per mussà, coi veste veseo. Ja, chatta einfach ein cool Sport. Et kensa esser kun autos zusammen. Ja, è sempre mein Kind so wenn adina in premisch in valas fiestas, aber ich glaube la paiken so im Mot il final. Ich finde es halt einfach auch cool, wenn ich die ganze Woche an der Schule rumhocken und nichts tun kann. Dann kann ich mich an den Schwingtrainings oder an den Schwingfesten voll auspowern. Quels fan budien quai vesins durant minche seconda. Ma c'è drovi per venir in bien lutgader. Also ich trovo seguire buona compagnia, buona tecnica e dinsto essere un bien team perché si lavorare insieme e imprendere insieme. Also, ich habe die Spins drauf, sie gehen gar piacere del sport, piacere di quel che fanno.
in gran punto è disciplina, disciplina del trenament, disciplina per se stessi, che teglano in qualche modo, che lavorano già bene. Ciao Giancarlo, stai Londra? Quella, grazie. Simona musaumi tot quel che trova per venire in lutgader, in nausch. E dos ha sta schizon lutgan contro el. Boah, os, sono richtig aus. Hallo, bien combat. Let's get ready to rumble. Halt! Das geht nicht. Gross gegen klein. Jetzt komm ich. Du! Du Trampa. Giancarlo, freut mich. Ui, ui, ui. Adesso vengono esclare la domanda come vengono bien lutgader. E trovo perina forza naturalmente, la buona tecnica è quasi più importante fiuc per questo sport. E già il club da Uschia Flem è mince cas fiuc e naturalmente fetch buons trenaders. Ed io sono a traus. Tschüss, fai bene, tocken. Tirels statins denton boiun pleun. E na scho in cul team aste minci di nega e serec.